yin kijin yo ko nga hay to wingkam ijam yo sa atin wong ipi nung kong hi ko the proposal yo man kam yo hospital po ini ka headquarter yo solution yang ini yo gani ko de la cha khamat rai hadu kan ni manga ko urlong mo later ông bay kiluti sengki kiwa bun apo konsensi kiwa duna malan di kan niu hi legend the pride tegani to ko siang si ya mo kau nong bikmat uri ai porong ada bun kisurok kiwa mian anrai mo kau man kan ni yo da man gi kiwa seja ki kriu lai wat mo pai ba lai wat te kai to wa ubang di siamu ya ke central government apo jingiram yung modi pada yoi iki jeje sendai wan nak kata yo man kanjing pun kre memang go pengkemen ya upai ba ni bhaina kisos yang go man kijo kan upai mi hab bunda kini na yolutia wan ha ka thong tau pemiat pengha nang ma mo yo ki pai ba kata ka hok ya ga umbang undi yo man ga gowa mo gowa pengkemen ni ngai kau man kan ni mo mi em ki chno ki go siam si wat ga wan ga ni ka skim go he wan ga central government hawro chno em ki chno go siam si na ga banta ga ni kani la man poi ha thong kwa ka kamun yo pengkemen yo pai ba ha ga yang ga umbang undi ga ni he em ka mi ki ta dang bon gibi mo phai education na yo hi nang bon ki jung la to kau man kan ni yo ka people's mo college support dong telang siang mo ini sorkan apo ka jingilam yung konrat sama de iyo biaga mo people's college support ai dai andai yo idua mo kat kamu lagi po ka solution na to yo ka college wo yarap hawaro ka thai mo ne bhakam solution man ka center ba mo ya consensus hi oro ko wasuk iki khna school lai ba kanila yele tholat kamon yo naga sarkar nang wayo sukti khanna wan gure puthi hapo kani ka solution yang i pat kam jo le ki school ki wa de yo kamon ngata hanong telang le mo yo nang penmiat pen baha chu chu kata nang yo hai kamon bini kakaliang education to hakiliang irrigation kwa i penwan mo ngade water resources ki scheme ki pensuk i garap kriang kini ki mo kinong rep yang i hagal yang pati bat gibi bat pun ni program ki wasaten yang ki kwa nagal yang kasol department ki the proposal ki wasaten to nagal yang border area kauman kan ni pa jo mo i em bahai yo i local minister yang border area Henry penban hayo yang mo ilai hayo yang wan nang buon ki jinuna kiwa uni kau minister mo wahab hakatang boda iyo pengkemen ya kata ka department yang ko pengkemen yo baik ba wa mo consensus tung mo bon ki daw ne mem ba khanai bi em ko bon daw khanal ye ki baik ba yo che ba ki ta kau ngi pi mo ki jingla lu ti yang kiwa sateng hawarok yang nang bun ko sateng ki project mo yang ga lejka project yang bawah sektor lejka project second stage yo yang sateng to umat project yo om da percha ki 3000 mo ki em ko to thau kata mi ga ko no mo em ye ga gwan men hanrei ni tu ga bentan la ga ga wi man ta ga yang tourism leng tourism mo ngi kau man kata ki baik ba yang ga ông bay mong để du apo state yang ni hanrei ha mo kini ke north east yang ni the right bahagi tourism mo bat ke ki wa chungchno hari India wat kini ki tourist mo ki wan nabari la stang bahagi wan kini ke thain ko miyak yang ni mo i wang bi siang mo ibla kan tat i kini ke thain ko mo ko miyak ke ibla kan tat ko yo i ke mo ki thau ki phau ki yo sok do kata mo ke thau ko pungan
qua cái bạc cái thao của chuyện này qua cái thao qua cái jam này bay pi cái ki wa yo yo dempang manuksa live he wa umat darang chunang penen kan no yo live hi dai ki thain ta nang runji fall live hi through movie kham tam ko kwa ai nak yang mo tourism kam ni yo jing klam no ma aral triang ta ka lichka ye ko man ko wi na ki tourist place mo ki pen kring ki ba yo wan ga ki than yo mo ni ba kan tourist yo i beto mo tourism yo i to wa la da wan gi man ka jing e kam e jam ni khna e kam e jam ni khna ni bhai long e kam te na kan ni ka juk ko duna kam duna jam la da wan ki tourist hapo ka ni ka than yo maya yo ni man ka jing kamai hado ki kamai kari hado ki homestay hado ki dai kwai da ro pati khaliap hado ki dai chip ki dai bon ki jing mun to yo ki haliang ka bam ka di bon but kebaikan dau yo mo jar kita lan jar ki yo ki ye ki mo kerchan yo ki ngasam yo ki ke tourism da duwi ko wa ba bung ko po ka ni ka thang yo mya yo bat si bon mo maklam yo pidang bon mo jar department memori ko penjol mo ite jing thang yo nga yo bung ko ye ki thang yo mya yo ni mo ka leng ka employment yo i en re to ka man ka te ki khna khro yo ni em ni he jing duna kam duna jam mo ko wa your eye pe do kata andai nga la dawan ga thong ma ga ni ga dawan tho bi lat kulti em ki program yo central government yo yorap em ki program yo state government yo yorap pani ke em scheme yo nga ki to yorap yo ki mo ki unemployed yo ye go lai mo ye go ye yo chat yo ki mat chi pon gi jing thum ki wa wow ku ya ga ni ga than yo ni bat kham tam ukun no ni ban ni photo ko pot halang lai tiu nam kam ra jing du naw bi kam nga ni mo ding rom bi kam gi prolog yo miaw do man ga ke mo uni wa kam ka jing lai tiu mo man ga jing nyaw chi yang ado kata o mai bi ila ang kam te mare jogu kularo ya ke mele skim nyaw ja san spa to du ngam ta ki no kerchan yo kinong kerchan yo nga memlis kinong kerchan ma arel triang ke BJP memlis kinong kerchan yo ma halando haga kongres memlis teman ga mo nuksa ka jing nyaw chiliang ye ki pek ba pada hijo por yo ki yong ole hijo man ki nyaw chiliang ba ki pai yong ole mem ka te mo ko ki man wes ke memlis ki to ko wa yarap yo pung mo ye ki long yung kilom sa teman ka kam ka election fund ngan juga ka election mo kajindam nang example pada kebuburan mar teriak example ex minister ex deputy speaker bala i bah politik bukan soal politik bala i kajin nasional skam mo rengkat mat paibai ndai tanpa wan ndai rengkat mat paibai konsensi terang bau masif man hakathong nang ta kajin kersan ngayo lagi sau sang MDC apa kan ni ga ibadon ki motor apa ni konsensi ini kedai kejin sang dengan badun ki orang ba na ke parti UDP ki lawan man penyesuaian bad kunjuk na kongres to BJP pila yo ida lagi jong hikmat apabila man penyesuaian ini kedai kejin sang dengan kejin yatli jongi kedai kejin sang dengan pentak kejin ra boleh kata Hadin mengalah syarem nganangnya ini ya ke parti BJP terus ke parti BJP kumbang orang mana saus nem sistem dan ini kata aktivitas parti telah long kumbang dan orang pun ikar kom trikam apa office selong ngan iya parti itu nga kumuwen di senior politics as nga program din ba ka kom trikam po office kolong kumni ju tip aka tingas ko ba ngasa marwe ring kadang kwa pan kers ban banyarap yu pa tinga pakat nga ikalat banyarap yu pa nalade nga pa ula om la ino ya dia ke parti ke bangajit ru kim dia ti kumbo om haktin ba
haba kiwei haba phimla banya haba phimla bekite chaino tumur haba ngamla ki pekba ban persuthu ya ki te ngan join no bagi pekba ki badan hakataka kendhon ko ya dengan siap bagani ka kendhon NPP ka dega parti ka bahe ti na jinno yang ni ka parti ka bangan kersan ti kawai ka lomba kadon ka balancing of principle apa dengan BJP berarti NPP kok alamat tak lihat kamu on the basis of this balancing of principle dikatakan kamu suk yang ngabangan incline syaka ngandai presiden jongka UDP the house name arajar ngalak itu senam arajar kandrul senam arajar kandrul arajar kinyo suak election sistem suak election sistem tam suak election ti kini ngarang syong ko mu presiden kini ki penhap no yang klaim kejitip jangan kata kadika iko cingla basalan dan cingki pa cung presiden ki pangok cung badan haka parti di penhap inga naga syuki presiden khnang ban yo thung presiden no way baru yo way su bonus ten ringam ko asu ban contest kala tak kena ke contest ban yo contest ya kata tiket UDP ina ungton long kat balong ai kamon jumpai ba tengah syong ko masisnem tam lem ki nak parti UDP dari ke parti UDP kam dan kam suena tegidan no ginong wan khot kisamla kirang ba to nginya bersam no na BJP to nginya le na BJP kana pediang kata nama balai ba ngapediang ya ke BJP hakanong rim ke baka BJP na iba di polisi trikam jang ke BJP long far ahead of the Congress ni lembaga BJP ngiyo yang ada di National Project ngiyo yang di National Highway nang kita ngiyo yang ka free trade zone buat ka dry port atau ki di balong very contested mo kini gila itu li kini di on this basis of this policy di ngalong incline na buat pojok BJP ngalong a man of ngalong ubah long straightforward in a sense but mengalong very positive mo ke mga parka di nasim yang ke jingkran ju pa ke kong mungkin iba haba pidan hak parti ke bahe kabar ke uplay bahe udan di hak parti ke barit kabar barit uplay barit di on that basis hi kita kanong rem ka ngayay lenti kata kanong rem di hadin ke BJP ngai hang ni makaliai ke parti ke bahe du hi ke ke parti NPP ke bawa ba olak diam di ke UDP tika ni ke regional party ke barim tam like nak ke PDP tenre kan ni kalong tu parti di habakim ko asu yang hati lang nun re nakalang ke NPP wet kia tengin ya kailang tengin ya kersan langit mas ngau katakan jingkot juki nane katakan offer juki kalau why refuse